Unay-daytan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Unay-daytan ka? Naimbag nga oras amin papagayam, pagyamanan da kay amin ang listeners, subscribers, ken da kay amin as supporters tin drama tayo, unay-daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Ket ita, altoy ti pakasaritaan anapauluan, nalaing a witness. Dito'y drama tayo, unay-daytan kaka. Ay, Claro, nadamag ko asi katay babayadan a witness. Kung nalaing ka kano a witness, iso nga imayak kun ka. Mano ay ati kaya tiyong itod kanya kas talent fake. Taunay ka talent fame. Talaga amay. Amin na pagbanlogan ita panawan kat adabayad na nana. Amok day ta. Agrairan dagiti rupat kwarta. Anay, makatudok kayo mat. Amok, kabaulam ni Paterno. Jak kabalan nga tiwan na dya patirno. Nungay ikang ka iti pagpapigsa. Kwarta ti kahit ko asawan. Ay, bayag mo, advance mo na. Na, aguray ka mo ta. Anya tamok ngay, no ipaabak nak. Saan na? Basta the price is right. Sige, pagsaritaan ta day taabanag. Di ka agar-aramid iti istorya si ka-airline. Ay na, no jak agaramid iti istorya, kukwada ka. Maday ta itilintag ti tao, ken kang runaan na itilintag ti Diyos. Amo ka? Ikidawak tulaangan ay ti pamakawan ti Diyos. What? Sana paglulokwan ti Diyos. Amo madakas aramida, kalpasan na, planaw nga ikidawan iti pamakawan, ay awan madusa ka pa ikidi Amo ti Diyos, ti panunot ti tao, isasaan mo lang nga napadpadasay. Sige, saan nga rudan? Diya kung ikararagan ti dakis a panggap ko. Anya, ay unay-daytan kaka. Tatang, lapdan yun ni nanang, tadakas ti iparamid na kiniklaro. Inasaritak matay. Agasam mo ta pag-witnessan na ni Claro iti inuulbod. Oray santa kayat no kayat mat ni Claro. Awan mabalain. Ni Claro laangan nga ron ti kasarita yu tatang. Oray no ibaga kasaan nag-witness iti inuulbod. No kayat nalatamot nga aramidan. Awan mabalin Siyak man laangan ti makisarita kini Claro. But-but nga kun iso. Tapno saan nga ag-witness iti inulbod? Jaske. Apay Claro, saan mo nga amo? Apa kay baludang ti ag-witness iti inulbod? Ado kuman ati nabalod. Adun apay di mamaw? Awan pa'y tinadamag ko. Basta ti amok at pinadakkelan iti itad abayad iti witness. Unay daytan kaka. Kat no ikang kangay iti dakdakkel akantidad, mayat ka? Manong araw ditid mo? Damagag pa'y no mano titulagan nyo kininanang. 3,000. Awan ti 3,000 ni nanang. Iswasaan kan nga witness. Total, inuulbod tumot laeng. Sige. Saan akong nag-witness? Basta kan nagiti times 2. Anya? Nagrupa ka mo to ni ti kwarta. Pagsaya atang pa'y ti bagbagak. Agbayadak pa'y iti 6,000. Unay daytan. Uray gitamutan Sige. Ag-witness ka, tapno mabalod ka. Unay daytan kaka. Nayunam atitod mo kanyak, tapno nalalaingak tong ag-witness. Adun to pa'y ti parbuak asasao Nangina una yan jay 3,000 nga itad kuken ka. Sa nga ribulaang ko matirabang na nga itad kuken ka, taawang mo tinadagsun nga ramidam.
Ngam nadag sa basol ti aramidak ta agulbudak. Alakalaang ta agulbod. Narwam kamutin nga agululbod. Tanamin takil ka nga ron nga ulbod. Ha? Unay daytan kaka. Di nakputlaisa na. Ta nadalos dayto ya pagsapula. Nadalos? Ketuay. Sa anak mo't nga agamuloy tinagawon, nagigamit ti rugay. Ay unay daytan kaka. Sa bagay, saan ka pa'y nga aglingot iti dayta at trabahom? Saan aya? Ad-adda pa'y nga aglingot kaamangan Oh, saan aya? Wan mo ta. Sige, kastulangan. No mga bakak iti kaso may kinipaternaw, ikan kantulangan iti bonus. Nayunam to ka day ti Doribaw. Ay, manok, tinayon ko bonus mo. Pangalam ngay. Si Kanton, ti mangilibas. What? Anya? Agtakawak iti manok. Saan atakaw da jay at adda akmot ang makakita? Unay daytan kaka. Pumuna kayo ngagsao na na Erling. Da kayo mati komplainan. Dayta alakay, kat panggap na kadangran. Babaan iti panang layat na kanyak iti wasay. Prostrated murder tinaramid na. No awan na nga nawakan ko na, naustelak ko man. Sige, Sir Paterno. Mabalin yung taksao. Nagawan abain mo, Erlay. Nalaing kang agparbaw. Binitog munto pa iti bukot ko, idagsang sangot Anya, kasalungay abitog agtabukot mo, kat agsang sangot ang araw. Basta binitog mo. Agore kayo manana. Anya pa sa tibukot mo, ti binitog na. Kanawan wano kanigit. Kanawan, Kapitan. Ulbod ka talaga. Apay nagrikos pa di imak anapan iti kanawan na bukot mo. Agparbo ka mo't laengan. Diyay nakapapati mo't ten ati bagam. Kas kumarnon nasipat ti kanigid apingping mo. Ta nakapapati pa'y. Taiso, ti isang kagaw at ti kasangsangom, ulbod. Unmat ngagpaiso na no amirisam ket... Ay, adda pa'y sa bali nga inaramid mo kanyak. Kat adda nakakita, ni Claro, ala Claro og sa ukaman. Why, nakita ka binarasak mo iti martilyaw ti ulo ni Nanay Erling. Anya, nagulbod mo't dagitoy at tao. Awan matsugat iti ulo ni Erling. Awan tanalis yan na. Nakasango ka din ni Erling, iti binarsak ko ako nam. Nakatalikaw. Oh, kasano ang makalising ay no nakatalikod. Awan dagiti at tao, Kapitan. Nakadkadlaw mo't ngamin nga inuulbod ti ibagbagayo na Erling. Claro. Palaran mo't amin nga ibagbagayo. Mabalin na kayo akaswan ni Don Paterno, tiday tangin naramidyo. Kastama ng tinaramidyo di, ngam naabak kayo. Ita, inulit yo. Ano ti mabalin na pangkaswan ka na kayo? May amon, Kapitan. Tak-tak laeng. Total, amo yun ti kilatis da. Siguro na bad record na iti barangay. Gapo iti kinalaing da nga agulbod ka nagparbo. Klaro, ikatemon ti kinalaing mo amang witness iti inuulbod. Ta pakaipasubwam na ita. No saan ka man mabalod? Madangran ka. Una detan kaka. Agyaman kayo adwa ta nasingpot ni Don Paterno. Saan ama nagibales? No da kayo siguro na ita jakla amon. Anya ti plano ita, Don Paterno? Diyak kayat ti may stress. Iso ada kayon ti mang disiplina kanakwada, Kapitan. Kayat siya ta siyak ti mangidarom ka na kayo? Sakit ti ulo ti aramidyo. Sakit ti ulo ti aramidyo di ti barangay. Hawan pa'y nasayaat nga aramidyo. Kayat siya ti mapatapwak di ti barangay. Sikan pumot kami, Nanay Erling. Awal na ti mararamiday. Anya, naglanggong kan? Siyak mutan ti babain mo. Kung naman nakitam ti naramid ni Don Paterno.
Pilitin nakpay amang bayad kun ka. Ala, kat no nagpakasi ka witnessan katabayadan nak. Anya? Ala, husto daytan. Ag pinalain kayo matin nga gulbod. Sige. Ag pipin nakawan kayon, tinakman pa'y uminom bait. Mahay bladak ka na kayo ah. Urala na magaan ti karabukob ko, salbag kayo. Anya, nakapagkikinaawatan kayo? Diyak amo kanakwada kapitan. Sa napanak mo imagas iti presko nga angin iti balkon. Itay napan kayo iminom iti danom. Awan ganas ko, amakimin nulagat kanakwada. Akit, napagnumuan nyo ka din, tiyagkid daw iti pamakawan ka ni Don Paterno, Nana Erling, Claro. Sorry, sir. Basol amin ni Nana Erling na ito, bayanan na kanong agparbaw. Ilaglag nakmutan langgong. Katno sika, tinangyo presir iti bagim nga witness, tanalaing ka a witness. Iso ti bagbagam. Iti ka man. Talaga anamin takil kayo nga ulbo dadwa. Maumakon ka na kayo. Agkid daw kayo, niti pamakawan ka ni Don Paterno. Tapno makaawid mo tayo. Tinaktak yun, just kay kayo. Agawid akong kapitan. Saan kon nga orayan ti panagpakawanda. Samo nga inuulbod to matlaan. Pasensya kayon ka. Okay, Don Paterno, mabalin yung timapan. Ta kasaritak man anaimbag na ito reyna kan ari ti kinaulbod. O nadaytan ka. Kinaawan bain da ito nga naramid yun. Kinapuskol rupa. Unyard ka. Hindi na Erling ngamin. Manen, siyak man ti pabasulam. Ulbod ka talaga. Saan ka laan nalaing a witness paglaingam amin. Paglaingam ti agulbod, mang balikog, mang wartakan, mang dadaal. Oo, ang tala ka man baga Erling. Nakarkaro ka pa ya. Magtuyan din ka rin mabayad ka, nakasanggo pa ni kapitan. Ditak man niramraman, ditak kinaswitik, kan kinaanomalyayo adwa. Awan bibiyang ko kada kayo. Makamu kayo ngagsarita, tenak mangal dawan. Salbag kayo. Ulaw at tao. O nadatan ka. Takbayar Marta di ti barangay hall. Murtaw di bayad ko ngayon karim bakat Erling. Mutalang. Awan ti pinirmaak nga itad ko ka. Kunawan mo nangyari. Pasig kamot apalaran. Di bayad mo kidain. No kayat mo akit. Idarom naktag din narum ta. Da kayo adwa, agawid kayon. Hindi yung kayat may paguyod kayo karagititanod. Agawid ak manlangan. Diyak kayatan, nadda umaypay kada kayo agdarom iti inolbod. Saan min nga awatan kanyaman na darom niya adwa. Sa anak to nga umay agdarom kap. Naita bakit Rais ti pagalistuan. Ay, sa anak mo tan nga magdarom kap. Pasubo da ito at tao. Agulimag ka na Erling. Agpada kayo anak kapasol. Agpada kayo nga ulbod. Ken pumaparbo. Marang dadaan iti pada tao. Iso nga agawid kayo ng kurakmet. Apa yan nagtangkan na giti ulo yo. Ay da kaya tanod. Irwari man na giti dwa. Saan nagkakagawid ako? Ang gawid ako ito na. Walaan. Walang bay na tao. O naidaytam. Binugbog ka naman ni Claro kat na ospital. Di po siguro ay ti kinalaing ang agwit na iti inuulbawd. Mabalin akas tatang. Taadon ti winit-witnisan na nga inuulbod. Ita nakasara kain. Gungguna na mo't apaan na kidin, idijak binayadan. Naabak ka man wano saan, rebeng na binayadam di tao, taisutin ka rin. Ay madi palpak ba't? Ay inabakat, ikatam, tikas tagalan mo. Awan dumam ka ni Claro. Anya? No di mo kaya ti malukaw, di ka mo't manglukaw, nawatam. O naidaitan Erling. Kaya kasta tinangam bakal
Sugat-sugat mo taro pa masimang pa. Maul-ulawak pa iki din alakay. Iso nga ipandak iti ospital. Asinaw takin aramid kan ka iti daitaw. Hindi klaro siguro Siguro. Agatap ka manin ako asano ani klaro kat anda iti ospital. Ay na baka matay kan ngamdi kan samot na nagbalaw. Ikata ti kinamanagatap mo. Ti kinalaing mo amang pasakay. Ken ti kinaulbod mo. Tapno awan dakas ang mapasamak ken ka akas ita. Ang balbaliw ka, tapno bindisyonan na ka ti Diyos. Mabut-butengak nga roden lakay. Ay, talaga harumbang lang agbaliw ka. Tano saan, guyodan na kan ni Satanas nga ipanitipagarian na. Uray daytan ka. Wen na Erling, agbaliw kayon, kan nagbalin kayo apagulidaran nga ina. Saan kat pagtuladan iti dakas? Awan kasi ti natal na abiyag. Awan ti mapaspasakitam, tapno saan da kamot apasakitan. Kat si kamot klaro, saan kan nga agwitness iti dakas wano inuulbod, tapno natal na laeng ti panagbiag mo. Agtrabaho kayo asi dadalos ti konsensya, ken aramidyo, tapno paraburan na ko'y tinamarswa, ket agbalin anatal na ken naragsa ti biyagyo. Ditan kagayem, tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Nalaing a witness. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.